Welcome to the Leading Site News. Kardom Pirinili the Leading Site News Abirta Gatan Ponjia Bang Nili Sami Sermlin Therapy. Apramsi the Leading Site News ang Kelangdun do Anabang po bang Pepansita Kardom ng Piglok Kardom. Sar etok BLP school along lang lapen school boundary avida da jok assistant teacher pen kachoningi. Nijang Karbeng long hamren constituency ka parlo. Sar etok BLP school along lang ka vida da jok kisung thidung loputa ng pachinidong. Lason si bangso school along kisung katura laki lang pen danglok school boundary ward tame ave lapen current tame ave osomara tumapan kitun kedang PG hem tame ave lapen toilet pusu tame kimisen ka vida da jok kisung katura thidung lopusi ng pachinidong. Lason si bangso school apan Karbeng long autonomous council kacharia tumpen prabjin pen ng rabasonti ning arong parji puta hadak pen ng pachinidong. Hamren pen Chandra Singh rong hang report The Leading Site News. আচ্ছা স্যার আপনার স্কুলৰ ফেসিলিটিজ কি আছিলে? ফেসিলিটি তো কারেন্ট আছে লেকিন কারেন্ট তো নাথাকে তাই ভাগে তাৰপিছত ষ্টাফ ৰুম এটা লাগিছিলে ষ্টাফ ৰুম তো নাই দুটা ৰুম আছে তাত ল'ৰা ছোৱালী আছে কিবা বস্তু থলেও দিগদাৰ আছে আৰু কিচেন ৰুমটো আপোনালোকে চাই আছে কিচেন ৰুম নাই টয়লেট ফেসিলিটি তো ইমান ভাল নহয় পানী ব্যৱস্থা নাই আৰু বাউণ্ডাৰী ৱাল আছে নেকি আপোনাৰ স্কুল? নাই বাউণ্ডাৰী ৱালটো নাই এই বিষয় আপুনি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এডুকেশ্যন ইএম ৰিচাৰ্ড টকবিয়াৰ আপুনি কিবা ক'বলৈ আছে নেকি? ছাৰক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো ফেচিলিটি নাই এইটো দিলে ভাল আছিলে এইটো বাউণ্ডাৰী ৱাল থাকিলে মানে আমাৰ কিবা গছ গছনি লগালে মানে ছাগলী বা গৰুৱে খাই দিয়ে এইটো থাকিলে অলপ ভাল হ'ব নেকি? CM ছাৰক কিবা ক'ব আছে আপুনি? CM ছাৰক এইটোও কম কি এইটো আমাৰ ফেচিলিটিটো দিলে ভাল আছিলে এইটো স্কুল নাম কি আছিলে ছাৰ? ছাৰে তকবি LP স্কুল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে? 33 ষ্টুডেণ্ট আছে ক্লাছৰুম কেইটা আছে? ক্লাছৰুম দুটাই আছে টিচাৰ কেইজন আছে? দুজন আপোনাৰতো এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ? মই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে ছাৰ? বীৰেন্দ্ৰ চৌহান Adunto Abirta Putot lang Pontu Sinang. Atrukimi Youth Club pen cepat UP Ponsi. Cricket thomang deng winter season dance competition ke padopon. Rongkang 7 miles along cricket thomang deng winter season dance competition ke padopon. Labang solong aluhi sarpoman pen MLA Bida Singing Leng Chitongdun lapen Lo Charlie Song pen George Timongta Chitongdun lapen MLA Arideng pensi open stage sitami ingpupon. Lason si prek jamrat cycling bang pubang pi Chitongdun. Lason si kachepati ke haipon at tumamen. Group dance along Squad Angels, Midmaster Grew, Roslyn Group, Solo, Jotinda Daimari, Palki Daula Gufu, Min Tamang. Atun bench pa haipon lo. Atur kimi Youth Club amay pu. Lokeshwar Tiron lapen Secretary Bor Im Tiron ahin pen Perang Kiat Hingno lam thich paklang pon. Manja pen Junison Rong P report The Leading Site News. Company atur kimi Youth Club ahin pen nili amai phumalo niltum aningkan wang pustami 13 with aningkan wang pustami niltum dance competition pipon we lapen pinning mangke 13 edition an lelo take rongkang thir 7 miles along si niltum hodai ta rongkang thir along si pathik pon lo lapen pachuning niltum aluhi sarpo men pen MLA Bida Singing Leng sir aphan niltum chohang bonsi la pinning stage abang anang pilo open stage lapen kaprek akasing thura war sai putami nil to manang pajer ponlo lapen lapu niliari kido la alangli former president lo alangli kido si memorandum chupidon pensi labang so open stage abang pawan lo lapen pining man nil tum long lo pakan pon long lo pining bang kado kawe mane la so dance competition ke kibihek la pugalilo non ke phiong nang theong lo pining mang ke state level na memo kileji angring dolo
lape secretary ahin bele paninge thana pacu ning nang ji chak te kang ateng pining ke pleng abang labang ke kachoro da pinang ji open stage nang PG polo nilitom han nang pa pleng pilo lapen towar posame nang PG polo non alis long tame klang dun lo seng tender kole lo labang rong kang thidu raming hi amo MLA sar posame nang tuman nang pachini polo labang lalo JJM posame angko nilitom nang pilo JJM scheme ta lunkan malin long media nangle tum media apitung pena chetong dun pon neli nangle tum kana prangsi suri akacrong pajalo lapen neli labang so amailong neli non marke advisor se neli dolo tuning anke neli president se dolang sedam pininga bang ke neli advisor ai sab se dodunu lasi labang so lunkan amalin labang ke neli tum district level lapu kali state level lapu anta kali nele tumke just like lapu rong isi rong rup alunkan malin nele tumke ahok pet ke stame wang bom se ne ke 2011 alom mesin nele tum labang so alunkan malin ke cheng he setame labang so alunkan malin labang ke nele tum non bang ke wang bom lo district level poi sab tame non ke wang jinang na ka son lo nele tum ka non nele tum ka do la non claim bom president secretary tum cepaduk pen ceng lok loma barim tum ka cepaduk pen ajone pen non bang ke labang so from bang dang pikan lo non bang ke hong pen ke bang setami penang do chuning ateng lam lo polote chuning ke lamding an pen ke bang atum tado lason nang se nogong alom pen ke bang atum tado lasi pining abang setami pining abang ke lanso se pen si hong pen ke bang jia tum tado mo pen ke lang ateng polote lasi labang so alunkan malin labang ke nelitum unan bang ke lanso se ka paching tur bonji panse nele tum bor ilo lapen ke jasme pet pining ve amailong neli kachoro dam kang tung labang ke lalo nele tum alu himan pen kacho papon sitame difu LAC sar beda singleng alang lipan se nele tum kacho papon labang so jame gelo labang so ajame along alang lipan kacho papon nangko kalam the bang ke lalo nele tum pachuning ta alang lipan se jopa sitame hal bang so hu nele tum open stage apan bang memorandum biduno kedam tang nilitum open stage ave longle athak se nilitum ke kan kachapate lason se nilitum bipon bom tame pining pen apang ka alang li chuning nang chak takang pen open stage tame akimi mo pen ali tum ta theklong lo open stage tame pining ve alang mat arideng pen masela bang so open stage tame kangpu ajame kedeng pon ama se pining tame alang li banse nilitum chopalo la pen tu alang li ban choro re one nilitum non rong kang thir ke rong barim ladake nilitum ha district council long lelang halasut pen arong pinak ladake lasi halaso pen arong poe phi tame kaching thur the ke chethan se joklo lage lasi tuning labangso MLA sar kewang pen pining rongkang thir along kaching thur ke nelitum pupia theben se kachoro po mapula pan lo nelitum non nelitum ladak open stage alang ling che chak takang pen open stage long lo laso pen towar sitame long lo towar same non nelitum hala nang sanction lo la pen thu adontin lang le rep nang ji bu pen jol jiwan mission sitame nelitum manang pilo la pen thu hemso sitame nelitum pan labang so arong long 46 tan pining aning kanang sanction lo non tame ongoing lo lahai kam non katok we claim bom akam saide lo lasi nelitum alang liphan tuning ka chohang pen nelitum ale bangke lahai lo lasi nelam tepen lapan sing tot ko katok we press media tompan pin ladak longkang thir atur kimia club youth club and ke ko ngadu cultural night ke organize pon ta solong nilitum ke chetong dun nilimi thanglo ke se George Timung lo school principal teacher tumdolo youth riso ejang tumdolo pini ningarong piglo ladak youth club and ke organize pon malong tu kana pilo bulong te itu dance competition do po lun chepate do po ke kan chepate do po se kadoko be ara tumpan da
la dak rong sor tum phan ke japon thek apola atur kimi youth club sor tum hata ninga rong plo epen alang tum phan da anso se claim pon thek ye phan anam anu hi jume hangsi nili la pining pupon lo pusi nili puiglo Chuning nili banglo la sila dak open stage time pul open stage patangelo. Peneng banglo na jum phan pachini lo je hala national highway pen rami hi arong. Hala rong kang thitu rami hi arong ta dak pis atwa doipo tenda kori elo. Epen morning bangela so la sona kalsan na jongsi ke do polo polo la so ke la mesen pe pis atwa pura chelang chebro longpo. Dam longpo lepen kijuna lang bange dak jol mi yo mi son klemom lo apor la bangta nang dum mathanang lo rong so doipo ateke rong ang thirke rong ban ai sab rong mana ekdom ake bana rong son lo ha something am se minisa do ni sem do hun ta ni som dakwang dak la ador so rong pusi dui si kimiglo non si la pokali buta huri sikala dak rong te pik ador so rong che thang plup sigdo la dak di phwa ta no long pela mangai yo la son dak unity sido dak rong sorry so jang tumta ke thek ta do ke ta do bisar kinda ta thek e la pen ke jo se ke chokal pi ta me aja ta me pura theklo dak ke rong ang thir mane te rong mane deng ja rong phang ga ante kamithelo dak deng ja rong te nang tumda bang ha he de ji ni tumda bang ha muthe no bang ke obe chuprek chup masi dak arong sa tum thekre tum tame la sona bang ke pawe je mane dolo sita che paklang ple apa no bang ke le ke che la lo hai apa la lang tum phanda choro iglo pardon Tame sala bang so haba along high school level lang busin tum bir talong mi school ke high school level sikenang sot la bang ke rong so tum dak tum hai la rong ni rong thong mama ke do tuman epena ko LP school rong ka no mal hai tum chengwa pet pensi isya committee ko thon kuri nai na da ke mane aplang pen la son high school khuli pulote rong so se pa phlang nai sida no lo mangke school khuli do angta ngala prior mane ke ko information pinai government tum phan non ke LP school ta ki khuli ji by school khuli po bangta Assam government pen ke ben do athe ke people ma dorma pinang ji sakuri pe pinang ko yi apor aplang bangke huri sike Karbiang autonomous council pen LP school khuli ante rong so konama e rong sile dota LP school khulilo epen loge loge appointment pilo non bangke tisar appointment pi the problem appointment mane ke ko dorma alam doko lasi state government central government ta okol Assam government central government ta la sobang asabu badha do provided Jongsi government asal jongsi nang che kroy dun permission nang prote ha problem hai no Pini the leading side news pen ki paklang pona birta la puan se kang ton pon iglo do me thak me kardom